لدور في مجالدي قلت بجاك دقل برز دكتور حسن أوكتاي شروفكاري سياسي لأنقرة كين دكتور تبخيراتي دكتور سپاس جبو بجاري كناتا لكردستان 24 دكتور دنا هذا عراق بدل PKK يعني بدل تركيا معاملة دقل PKK ديكت جبو برسوکی باش بدم فؤاد حسین دمک بره هاتبو انقره و لی او هفدیتن دبن سیا سردانا محمود عباس تا معبود زده در نکت بو پیش هی بره به سروک میته و فرماندارن ترکیه سردانا هولیری جی کرو بو هر و حکام فیدان جی چو بو بغدا و هولیری جی هر و 22 نیسان سرو کومار اردوغان سردان بغدا و هولیری کر و پشتی و فؤاد حسین جی هات انقره و بنگه که فرح درست بو دیجی پاکه که بریارکی خباته که هفبش هات دانین هفدیتن عراق و ترکیه جخو هفدیتن هبو دخواست و ورکرن لی ایرش حماس بو سدم کو هم هفسنگی بگورن و شر اسرائیل دیجی حزب الله دیجی رخستنین دنجی بو سدم کو دبز بو سدم کو ناوندا حکومت ناوندی عراقی و هروا ترکیه و هولرج بریار دان کو دیجی رخستنین تروره به هفره کار بکن و با حکومت بغداد رهن سیز پارتیین سیاسی نزیکی PKK قداخه کرن و اف بریار بونا خوش نشان ده هر وها حکومت بغداد و هولیر و انقره وک مکانیزم کی سالی درست کنن که جبو پاراسنا پارچین آخا عراق و هر وها رخصتن تروک و لفه داره PKK زده تر درد که پیش هم بری وان رخصتنان شر وان خبات وان بردوام ببم هر وها هم دبینن حکومت نابندی عراق دیجی PKK هلوس ورگرتیه هن پارتی هاتنه گرتن هر وها لکرکوک سلیمانی شنگال و مخموری جی هم بروان هم دبینن گافتین آویتن و هر وها باشقا جدبن ناونده که هف بشا پرورده راهنانه و دیار دبه هم بری PKK ده گاوه نو بین آویتن و جبو سراروجا عراق جی گاوه ده ربازن هەڵوێستی عراق توندبوونی عراق بەرامبەر بە PKK ئەمە ئەوە گەیەنێکە ئیتر تورکیا ئۆپراسیۆنەکانی لە ناوچەکان ڕاگرێ حکومت ناوندی عراق و حکومت هرم کردستان ده بریارا و بدن اگر حکومت ناوندی عراق بسر خو نکاره و بکه اگر او بکار بن اپراسیون بکن پیوستی به اپراسیون ترکیه نینه یا گرینگ او کو دناو آخر عراق ده ترور نمینه رخصن ترور نمینن بلگل حکومت هرم همبری همور خستنن ترور اگر عراق آرامی و چارەسەری درست به پیوستی به اپراسیون ترکیه نینه ترک آرمانج اپراسیون ترکیه دناو آخا عراق ده دبینه که مترسیل لسر آخا ترکیه هیا به آرمانج اپراسیون دیگه لی ده انجام ریکفتنان ده ترکیه دکاره ایدی اپراسیون نکه زور باشه دکتر اگر زلالی بیجی دسبه روژه دا اگر دسبه روژه دا حکومت عراقی ارکی روبروبونا PKK بخه استوی خواه ترکیه رجب طیب اردوگان آماده سربازن خواه آخا عراقی و هرما کردستانی وکشینیدن
Yani Türkiye zaten Irak'ta varlık sedeme hebuna Türkiye le aha Irak PKK le eğer vedere dama vedere PKK nemine Türkiye tekezce aha Irak vedikşe binge sedeme sekemin evaku PKK despeka şerre yekem yekenda vedal vedere هناك والله درست بو والودرهن رخصتن بجيهبون لسر أولية تركيا جاف بون و جار جار ناجي اوپراسيون دكرن اگر لعراق ترور نمينه پيوستي نامينه كو تركيا لآخ عراق بمينه تايبت İsrail naha dici Hizbullah operasyonun dike o Türkiye ji liser dici terör çedike avaj bu Türkiye ji be benge ki eğer rekeftenek dinavbera Ankara u Bağdat u havleri dürüst be Türkiye rezla yek parça aha ciran xwe digre o jive dere devvekişe ev bir rekeftenin seali hevkariyan dibe car car nahen velat ligor yasayın nav devleti da aha hevde diminin eğer ev rekeften nebe Türkiye tekez de eğer arami dürüst be başta doktor berdewam Türkiye hoşdari davete ulanani ki hawkari PKK kan piyutun boston hawkari kirdiniyan yani hoşdari tundi dava حکوومەتی عێراق ئەتوانێت ئەم لایەنانە پابند کات بە هاوکاری نەکردنی پەکەکە؟ Yani şöyle, olayı PKK'ya indirgememek دبێت تەنێ وەک PKK ئەم نەبینن gelek berfirahe li Iraqê hikûmeta navendiya Iraqê gelek rêxistinin terorê hene ku dijî hewlêrîne dijî Baxdayê jî aliyên ku hevkariya wan bikin divê ev mekanîzmên hevkarî hemberî wan hevkariyan rê were girtin Tirkiye ji hestiyara Baxda ji hestiyara ne tenê PKK divê li Iraqê gelek Kurd hene li Iraqê wek hewelatiyên Iraqê divê mafê wan jî bê parastin û ev jî dibin gef û fişaran de nemînin. Zor başa doktor dinhada Türkiye gelek rêkeftin digel Iraqê hene û Türkiye hemişe ji Iraqê ra dibêjîtin divêtin PKK di axa xwe da derxînî divê robroyê PKK belê heya niha li gorî ew zanyariyên hen Iraq hiç robrobûnek digel PKK nekiriye PKK di nava axa Iraqê de ye yek ji sebebên cêbejênekirina rêkefnameya Şingalê PKK ye ku PKK li wê derê heye pirsyar ev ye gelo eger di sibê rojê da PKK di axa Iraqê da derneket û Iraq robroyê PKK nebû Türkiye amade dirêjê bidete wan rêkeftinên aborî pîşesazî digel Iraqê? Yani dediğim gibi terör unsurları sadece Türkiye wek em dibêjin pirsgirêkên terorê ne tenê pirsgirêka Tirkiye li ji bo hemû navçeye û dibê li navçeyê dijî terorê şarekî ciddî hebe eger hikûmeta navendiya Iraqê derfetên xwe bikar neyne wan derfetên xwe kêm bibîne ji ber wê dixwaze bi Tirkiye û hewlêra rêkeftinan imza bike ev rêkeftin bo salekî ye piştî salekî dê carekî din ji ber çava bê derbazkirin lê teror ne tenê hemberî Tirkiye gefe ji bo hemû dewletên navçeyê gefekî ciddi ye operasyona İsrailê hember Hizbullahê nîşan dide ku hemû mekanîzma li navçe li rojhilata navarast ji bo parastina aştiya navarast diyar nîne lê Tirkiye jî bi hemû derfetên xwe hemberî şer dê karê xwe berdewam bike eger Irak nekaribe PKK ji axa xwe derxe wê demê Tirkiye jî û hikûmeta hewlêrê jî dê bikeve dewrê rolekî bigirin ser xwe. Zor başa. Barez Doktor Hasan Oktay şrovakari siyasî li Ankara lagel mamû spas bû. Spas doktor.